الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا بما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Mahulin niya mga palangkungan pag-iman na timing sadyain biya mga waktu na to abiyayaon pagkain kami ni mabista niyo bisita atau panibaw kaniyo sabab sin dahil mga sabab amin ang pag-inungtong si mga kaburuhan taniyo kaya hindi ha katiling kasi sambuanga in kami mga kaibanan kakuruhan na kakaibanan hula kalangta agad na pahula ta nakakari kami karena si pag-aakaman na to karena murah-murahan in kita niyo mahabuok amin ha pag-aakama hakida sa rayaw-rayaw sabab in pag-aakamasin kita niyo amo na iniluto na to padlaw akhirat amo rin ni kailo iniluto na to padlaw akhirat inununo na hinang taniwalaw man si pag-aakama na ang pamang kita maglaglutuanan isan sadya namin hakabuita dunya magtulak-tulak suway bang marapatin luto ta amoy makakansub ka to amoy kakawaan ta kapaidahan amoy mang marapat di mabalos di siya kumangi sabab yato subay marayawin paakita marayawin pagdata makaakad siya abya sinsiukat kato ang kanin kita niyo umat Islam siukat kato taniyo sinsara insubay kita niyo manuntut ilmu humati bukon manuntut ilmu bat karena supaya kita niyo kakilahan sin tao atau supaya kita niyo makakawa hasil atau pagaradyaan dunya bukon bihato in maksud na to biasin niya kisin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagtaat na to kaniya iban pa Allah Ta'ala inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin dan hindi ibang na to pahumunin hadith ini pasunun pasinupon palumatay na to in pagpangadji wajib fardu pagkapiardo di siya manjari tinggalan di siya manjari hibin subay tuod siya hinangon magtuntut ilmu subay siya paglaulan at pagkainahunan ini ilmu di tamakawa ang kaadlawadja atau ang kabisarara magguna siya waktu magguna kasabar asawab yato ang bukdeng mga nagriwayat sa hadith yakan Imam Ahmad ibn Hanbal inakin niya nasa nasubo siya bang biat to imam kaya wajiban ng muslim katamahin ng ulama kaya wajiban ng muslim katamahin ng ulama bukong biat to pamahamtasin hadith in muslim in manusia ang kansa piyakarisin Allah Ta'ala pa dunya sabab aun maksud kaniya namun kung sadya ulama inaon maksud kanila sin Allah Ta'ala at inakatan kita lang Imam Ahmad yajibu alaihim an yata'allamu bima la yasa'uhum min ad-din wajib kanila
in hatihon nila bang uno namayan in mapatut nila hinangon halaw man si pag-agama. La yajib alaina an nakuna ulama. Sabang isiyo ay makasandal sampai mabot padarajat sin mga ulama karena magsandal, magsabar, magtatasan. Amuin makaabot kita pa amuin jangkaan sin pagtuntut ilmu. Lang Imam Ahmad wajib hati-hati muslim umati sin pag-aagaman niya. Sebab dia aksesin Allah Ta'ala magsambahyang. Kata muslim dia magsambahyang. Basta siya iyan siya muslim. At inabukon sa ulama. Nakapagsambahyang ambok siya masalah. Ambok siya pangadjian dakula. Marapat di sa mamus misalnya ambok kitab. Pagkaradjaan pagsambahyang. Sebab muna hatim sintaw. Unin ninangon ko. Bahwa ari pa ako makapagsambahyang. In qaida sinununo na ibadat. In atulan sinununo na ibadat. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. In atulan sinununo na ibadat. Paunahon impangati. Paunahon impangati hari pasyahi katindog. Hatihon unuin syarat sin sambahyang. Unin syarat amin bang mayroon doon di ka man jadi magsambahyang. So way mo mahinang muna ang pakaw makatinog sin sambahyang. Muna sabab pagbisaran talaw man sinaka Islam muslim kita. Muna so way mag-ail. So way magsutsi muna dahil hadas dakula iban hadas asibit. Na damikian yung pagsutsi hambok siya bab. Hambok siya pangadya na kamaslam. Bang mo ito'y sulat. Dahil sa di da mamarahin. Hambok kitab da. In babot tahara. Na angkan subay mangadji. Sabab uno'y mapatut ipagsutsin. Uno'y tubig mapatut ipagayin. Ipaghugas. Manjari kayong kataan sin tubig mainom. Ipaghugas, ipagayin. Bukon kataan sin mainom. Manjari ipagayin. Kagunahan tayo tuhatihon. Angkan siyukat pakataan muslim insubay siya manuntut ilmu. Sarta biyaita sin Allah Ta'ala nanuntut na ka ilmu sabab sin kawajiban mo ang katumpasin Allah Ta'ala in darajat mo. Firman sin Allah Ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ang katun sin Allah Ta'ala in mga nag-iman, nagparatsaya kanyo. Amin, pagparatsaya nakabuntol. Abya sin siyukat niya. Sabab mataw din nagbubuhan, nagpaparatsaya. Sa uling pangasubo, nakabuntol sila abya sin siyukat sin Allah Ta'ala. Biya ini ka magparatsaya. Nagpara siya Rasul. Nagpara siya kitab supaya maagad tayong siyukat niya. Ang katun sin Allah Ta'ala in miagad na pamandog niya, miagad na pangindog piara niya, iban sin mga sila dahil kanyon nanununtut ilmu. Nanununtut ilmu bukon sadya mga ulama iban sin kataan manununtut ilmu. Ang katun sin Allah Ta'ala in darajat nila. Ang katun in darajat may kalimpiangat nila supaya sila mahaunday nga kajahilan supaya makabuntol in pagamal ibadat. Amuin makawak lutuanan di magkangi. Kahampitan sampai pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab yan nasin samat in pag-ibadat ununo na hinangan ibadat ini ano kayo murak man sa inilutuanan ta. Sampai padarat sin Allah Ta'ala. Magproblema kita pagkadto padarat sin Allah Ta'ala. Innahu naunata aw nalutuanan ta sakalituwi balus
di makaon pangupamakon pagkaon may tayat tutuan pangupamakon pagkaon balos sin nagluluto na kao sabab nagpara siya Rasul iban nagpara siya kitab sinallahu ta'ala kitab niya asupaya hati yung singkatan asupaya in pagkaon mangupamakon pagkaon lutuanan kahampitan tayo lutuanan ta nakaagad kita rin nga pamando si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naman mo kung napiamando niya bisan pa iso'y nagyan ibadat bang wayroon nagyan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam damikyan wayroon piyasampay sin mga sahabat niya iban sin mga miyakad kanila ay nakamagkahagad bisan pa isabi na pangutod mo marayaw bang iyan ibadat in ibadat katan aun padduman niya aun bitikan niya asupaya siya kahampitan ta marawat maaslan kahampitan basta amo yan alam nga Ibn Taymiyyah rahimahullah Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah atungod sin mag-ibadat ka iban panghati mo amin habi asin siyukat sin Allah subhanahu wa ta'ala alam nga Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ingan niya Ahmad Ibn Abdul Halim rahimahullah ambok guru amuin matuyo lang ta lumawag sinkatan kadalil-dalilan hapag ibadat sarta matuyo maghindo magpasaplag inagin niya wa ma'rifatullahi wa ifraduhu bil ibadah wa sababus sa'adati fid darain inimingat kita pa Allah subhanahu wa ta'ala ingatun tayong katunggal sinallahu ta'ala pagtauhid tumtuma tayo manguda ka Islam in pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala mataud in mataud in labayan ta ingatun sabab mataud in sumak na kaniya mataud in tumamak kaniya in pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala mataud naggugulan nag-ilmu tauhid nananawhid kuno sila pa Allah subhanahu wa ta'ala pagubos bangang kugdangan mga tiyo-tiyo biyan panandasin Allah ta'ala sakit so pama madto mga ro pamagkikita pamag lulujum-lujum yaon magkikita magungubat magkikita yaon may kanin siya nananawhid kuno na makaulong na apabila sintaw kaya tatasan nanuntut ilmu lianuan niya impanawid niya pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta na pure impag-ibadat niya wayron katujuhan dukain wayron pagpakita-kita way pagparungog-dungog way pagpabantog way tiunggal niya Allah ta'ala akatan amal ibadat niya amuyat tulong na huwa sababus sa'adati fid darain amuyat tuing kunsip in sabab sin kasanyangan sin tau harwahulaan hadunya iban hadlaw akhirat angkan na tau buntul in pagibadat niya nakaagad dengan padungan bitikan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masanyangin atay niya sababus saada pasal ito yung kasanyangan si pagyanon si manusia tumtumon tayong kasanyangan di takabakan hakiki alam ta pakaradyaan dunia akawasa halta di mataud na in dalilta sabut sin Allah ta'ala Quran iban sin hadis-hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin mga kisah batina in Quran abagi siya nagtu inuun niya kakisah-kisahan sin mga sila nakauna rin kato manunjuki papagtauhid pa Allah ta'ala
iban sin mga sila simulang panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya mga pakaradyan sin tao mananawhid, iban sin mga pakaradyan sin tao magsisyirik, misan pahisiyo biadiin in pagkatao nila. Biasin Nabi Musa alaihissalam, iban sin Firaun. Sebab ang waktu ini ka tugas sin atay sin tao bangaon kawasan niya. Atau ang arta niya, di siya dumungog. Tapi sampai si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu amin kabayan sin Allah taala sebab mababa dengkan yalong ninyo. Biya kay Firaun. Di na siya dumungog ang mga kanabihan sebab yung kanabihan bang muaturun mga miskin. Asa sabab sintuyo nila nagsaksid sila, nakapas sila ang misyon nila. Naam disabding kanila mga altaan, kawasahan, sumakawa. Kaya na naman nila in kasanyangan di bukon doon alta, bukon doon na kawasa, malaingkan di apanghati, apanawid pa Allah Ta'ala, iba na pag-ibadat, labay rin nga pamandok sing kanabihan. Biasa nasawasin Fir'aun. Misan siap unuin yaki kanya Fir'aun, irihil kanya yung katanong uno mamayan siya, di makadkan Nabi Musa, di manawid pa Allah Ta'ala, wairong na siya wahira siya dimungog. Sabab kaya na naman niya na bukon kabaka na kawasa yung kasanya nga, bukon alta malaingkan doon na panawid pa Allah Ta'ala, apag iman, iba na pag-ibadat, pangakat, dahil mga kanabihan. Sampai siya piyatay simbanan niya. Iban sindugayin pa mga kisah sebut kato Quran. Ini kato doa niya panawid. Pakarajaan pagtawhid, innoon sin Quran. Ini kato niya pakarajaan syarab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Syarab ang kalinagama Islam in kabuhi amo na yan in kabuhi sin Muslim in pag-agama. Sabab kabuhianan yaon halang sin Quran. Kasara-saraan tungod papagkabuhianan, iban papagkasilasa, iban papag-amulahi, iban sin kaibanan manusia, yaon halang sin Quran. Nah, lang Ibn Taymiyah amuyat tu in sabab sing kasanyangan hadua ulaan. Tabian. Inakin apa? Al-ladzatu wal farhatu was sururu وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به. In pagyanong talanab lanab iban kakuyakan iban sinamuin waktu marayaw, waktu sa rayaw-rayaw amin sa lokay tariha dunya, iban pagyanun ni'mat, amin sa lagu-lagu ni'mat, la yumkinu ta'biru anhu, amin ni'mat di kasabanding, di ka-explain. Law Ibn Taymiyah, innama huwa fi ma'rifatillah. Kabakan mo ano, doon hapag ingat, hapag alupan mo iban pag-alup mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingaton mo na Allah subhanahu wa ta'ala pag-uus alupon mo akatan ibadat. Iban parat saya hunutod siya. Amoy at yung pagyanon niya kasanyangan kakuyakan. Amin di siya kasabanding, di ka baita, di ka explain. Impananaman niya doon na pagtuntut ilmu
tungod papag-agama Islam, tungod papag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lampahi qala Imam Zuhri rahimahullah, lang Imam Az-Zuhri rahimahullah, ma ubidallahu bi syai'in afdalu minal ilm. Wairuunna sa taas-taas pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Duhaing dahing sindialabay siya rin ilmu, dahing pangati. Lutin yan lumabay dahing pangati. Sa baba, yung kandiyato biyato, lang Imam Ahmad, bago magsambayan, di maka suay mo hati ununuin mga rukun, unuin kasyarat-syaratan, unuin makabatal kaniya, unuin manjari mo inangon, unuin di mo manjari inangon. Labang mo kaingatan biyato, law si pa sabi yung relax ka sa kung mag-ibadat. Relax ka pagtunayan sinibadat, makuyag ka. Sab kaingatan mo kuno ka sa paman mabatal. Kaingatan mo kuno ka timindok, kunin waktu niya. Atin niya di kita magwayag, lang si basa ta. Di kita magwayag kapag ibadat. Na yung pag-ibadat ka, iba di kita imancari imian. Baya-baya na sintuhan. Pantay mo ni mandi. Di mancari biat tuan. Ang kanin Allah Ta'ala nagpara sa Quran. Nagpara sa Rasul. Lianla yakuna linnasi hujjatun ba'da rusul. Farmasin Allah Ta'ala. Supaya wayro ni kadawa si manusia. Supaya siya di makayan, baya-baya na sintuan. Ang natay mo ni bandi. Bago mag-ibadat, subay mo sinurog, subay tayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mayroon din Allah ta'ala nagdaka to magpatsaba ka mo, ibadat, way. Pag-ibadat ka mo, makamuntulan, ang ka na po nagpara rasul. Dahil nga mga manusia, biyakan niyo, bukong malaikat. Manusia, kakitaan mo, magtinug lingkod. Pagubos, impiyaran niya na, inakin niya mo na magpagsambahayan, inakin niya. Si Rasulullah SAW, sallu kama ra'aytumuni usalli. At pagsambahayan. Baka mo magsambahayan, aturan niyo imbiyasin pagsambahayan ko. Suway bihat to. Imana niya, Rasulullah. Bangsa pa may pagsambayang na mo, bukod na kasi pagsambayang mo. Imana niya, di na tayo maun. Yatin ta, yatin lang isang nabi. Naunin nabi, nagyanat dyan siya biyan to. Piyagpiilan ni hatasin mimbar. Pag yan nabi hato, nagpiil siya hatasin mimbar. Piyakita niya yung kata, nakahadir. Habi ni sambayang pardakan, sinallahu ta'ala. Sabab ito ay patsama. Sabab kita si mga sahabat, pag-using katanya tulong si Rasul, kay napusan si kabuhin niya, ibot-ibot kanyo, pasampayan niyo, wajib kanyo nakahadir biyaon, pasampayan niyo kiyahiduko, pamangaway nakahadir biyaon sampai puling zaman. Sampai kita niyo kaya wajiban magpasampay ka ilo. At inaway pagtapo ka ilo, way ron sa ilmo, urulon mo pa, so ay magbaloy, puti pa. Way, inilmo bangon magtapo, aon dosa pula. Aun punishment kanya iqab. Matampang. Kakangon siya sinallahu ta'ala alang narka. Insimot niya. Bang siya magtapok sinilmo. Di sab siya manjari. Magbaita. Maghindot. Sinuay. Roon niya kayo panadyan. Di. Sa babadakala. Bang siya naghindo. Sinuay niya kayo panadyan. Makahindo siya sinuay hindo sinabi. Kami pagyan bid'ah. Na nabi sakaba magutba sabab hino niya naman kata ibadat pita niya di na siya masusun ibot-ibot kaning iya kumul bidah layo tod kamu rin ng bidah layo kamu ima na sini ng bidah amin hinang sintaw wayroon niya nakabayta way niya kahino sa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukol na rin kaniya amot pagyan ng bidah sabab
Yan yung pagsambayan kita kami. Pag-usap pa sa lagyan pasampayan nyo, may mga libya. Pagpuasa pagbisaran. Inakin niya, sumu liru'yatihi. Liru'yatil hilal. Wa aftiru liru'yatihi. Taharraw liru'yatil hilal. Supaya kamu magkita sin hilal. Magjaga. Sin sahali, sin bulan Ramadan. Pag-ubos pagpilan niya, magkita. Napakunin katal waktu masawa. Ada kala makadaway kay mana masawa kita, ini magkita, magpili Rasulullah SAW. Pag-ubos bang tigid lo minula di kakitaan, na apa kamu magpajukusin? Itungan ni bulan Syawal. Biar itu niya kata. Pag-ubos, magpuasa kamu, magtangka. Dahil nga pagpuasa fajar. Tumutub dito. Inang lima sa mga sahabat niya. Nawayron, bangkaw himinang. Sinwayron niya hinang na makaulong kita, makaulong ibiyat ang tao. Makaulong siya sabab, giupon niya ang nalutuanan niya kailo. Pag sakali pagkatupad lawa akhirat, palso. Sabab ay kimugda na sarap. Ang paingkatan ay kimugda na sarap. Mabista sa kuntara si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na isu mabaya kuntara sa sinabi. Sababin Nabi na mumuas, kawa sa magugpa. Tibot-tibot kanyo. Layo ka mo rin hinang, mayroon ko piyadakan. Mayroon ko piyangiduan. Wa isalin, labi mo may bangsa tamahulong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sobrang lasa. Nasumay kita magpasampay kanila. Di kita mabaya sabab sin kasaan, kalaungan, nakakuntara kita Nabi. Di. Nah, matu ko mapaghaji. Damikya. Lagi duin Nabi pagdaksin Allah Ta'ala magtunay sa haji. Nagbaran siya. Kaya kita niya kataan, explain niya mga jinisan sini lang mo paghaji. Ampas siya imya, khudu anni manasikakum. Yan sa sambayan. Bang kamu maghaji, aturan niyo ipaghaji ko. Di niyo kamu kawaah. Inhantang si paghaji. Di niyo kamu kawaah. Biabay ta niya Tuhan kataan sina inang amal ibadah. Pagubos gagpilan sin mga sahabat niya. Ampas siya nagyan intuyo niya kato magbin magpusaka kato intuyo sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na subaytul siya lasahon. Intuyo niya magbin. Inakin niya baka kumawapat na. Bin niya. Ibin ko kanin dua para kala ini. Gunggong inutod. Ibin ko kanin dua para kala ini, dua pakarajaan ini. Gunggong ini utod. Ay utod butani. Bang marapat kutkutan niyo sintalikuan niyo, main bugang niyo. Ipaggunggong niyo. Sabab bang niyo ni giunggungan. Ditud kamu malaw, di kamu malaw. Ngatin ya, di kamu makahinang pacabari. Ini nang niyo bunkuan. Tuman. Di kamu makahinang sini nang pacaba. Taraktu fiikum amrayn. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Ibin ko kanin dua ini, salugay niyo nang kakayunggong ini. Ditud kamu malaw salama-lama. Kitabullahi wa sunnati. Amun yang kitab sin Allah Ta'ala Quran pengajian niyo hatian niyo iban sinamuin kakahinangku atulan biya sampai ko kanyo sunnat ko. Nah dengan sabab itu bang kita nakagad pagabot padlaw akhirat anu kay numanaw masla inanta aun waktu paragong sin Allah Ta'ala min sibi-sibi. Nah langsung kaimanan ulama kamatauran hinang palagguon siya sinallahu ta'ala intong bas nagdad sibi-sibi sabab sinamin niat sintaw yat tulak hinang kam
min amalin kabbarahun ni abdamahun niya. Pila sadya hinang palagdun sa Allah Ta'ala tumbas na kan sibi-sibi. Sabab sinniat sintawiyat to. Iban sabab hakabuntulan. Pangalan ng sibi-sibi na sabab sinakabuntulan ka. Nakagad ka wa Panginoon sa Nabi. Pagubos. Inniat mukana sa Allah Ta'ala. Palagdun sa Allah Ta'ala. Pila sadya isablong niya. Inhinang malako sa karahun niya. Inang malako pagubos pianahot siya sinniya. Pangalan tadakula sakali pianahot sinniya. Na amoyat to namin tiyo-tiyo ka sarang kanangkan yung pagkaisabya bisita labay rin nga ka na sila Allah subhanahu wa ta'ala kahalkaan sin amin ilmu iban sin pangagataha binta ko sa Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maray naka sobranin waktu ta pagbalikan na kuman insyaallah subhanahu wa ta'ala patuptumon na to dito mahuli wallahu ta'ala alam sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.